Akhensa Mpfula channel ya Matimba Emmanuel Maleki YouTube channel. Kombe subscribe ku channel leyi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana. La ku vulavula hi mhaka ya xigalani. Vanhu vo tala hi tiva ku xigalani lexi ya Xitsonga ku ngati ya homu or ngati ya nyimpfu or ngati ya mbuti or ngati ya swifuwo swin'wanyana. Xigalani ni le ka hina vanhu xi kona. Ani ku na lava va ku loko ku ri ku xaviweni ka swin'wiwa swo karhi vona a va xavi lembe hinkwaro yena o tirha ku xaveriwa mara wa tirha kumbe i na business ro karhi na vosesi vo karhi mi kuma ku hi lava loko va fika lomu vanhwini nakona switano munhu wa tirha i na business ro karhi mara yini i ti endla xigalani. Loko mo languta na tindhawu leti ta le swilungwini kwalomu ku xambiriwaka kona mi kuma mi tshama amalayinini kumbe a tirhon'wini or van'wanyana mi na majarata mo karhi ma swi tiva ku loko za ku fika nkarhi wo karhi boti wo karhi or sesi wo karhi mi ta twa a ku ndhawini kumbe a fika a gongonda wa swi tiva ku wena i dya swakudya hi nkarhi muni a endla yini ke eve i fika i n'wi phamela le ndlwini ya yena or le run'wini ya yena fridge yi tele hi swakudya na tiraga ti tele hi swakudya a nga dyi o budgeta i budgeta hi vanhu van'wanyani hi vona lava hi vulaka yini hi va vulaka swigalani. Na loko mi languta lomu ku fambeni loko va ke a hi ti humeseni nyana ku yiwa kwihi ne le kwihi ku fika ku hungasiwa yena a nge xavi byala i ta endla i ta tsonga ngati ya van'wanyani a ni yini i xigalani ma twisisa. Na loko mi kuma ku lomu maxakeni ku na mitlangu ku endliwa yini va ku hayi a hi humeseni tibobo or ti-challenge yena hayi a nge swi endli swi sweswo i ta endla i ta yimela le mfungwa le i ta loko a vona ku swilo hinkwaswo swi tshamisekile. A ni ku na lava mi kuma ku loko ku ri na minkosi lomu mitini yena i fika hi mugivela nampundzu kumbe a fika wa vutlhanu na madyambu a kuma ku swilo swi tshamisekile mara loko se maxaka laman'wani ma fika hi yena a rhangaku mahlweni a va phaketelaku swakudya a va nyiketelaku mabyala loko ku ri ntlangwini mara mi kuma munhu yaloye na peni yinene a nga humesangi i wela ka swigalani i tsonga ngati ya van'wanyani ma vona. A ni ma swi vona na le matikoxikaya lomu makaya mi kuma ku hayi loko makhelwani a twa ku hayi va ri vana va lava ku dya i ta twa van'wana a ku tsutsuma ye le ka makhelwani i ya dya kona yena i endlela i va a ri ku sevheni ka swakudya loko a kha a sefa swakudya leswi i endlela yini ku a hlayisa ivi vana va yena va ta kota ku dya loko a vona ku le ka makhelwani swi herini swakudya loko vana va makhelwani va ta ku huweni na lava wa va hlongola ku fambani mi ya kaya ma twisisa because of what i yini i xigalani xi endla tano vanhu va ka hino loko xi xurhile hi ngati ya vanhu van'wanyana xi endla xi tlhe xi famba xi tikukumuxa xi ti yisa henhla na le henhla mi ta twa hayi mina ni delini swona a ni tirheli swakudya mina ni tirheli yini wa swi tiva ku yena i ya dya kwihi ma twisisa. Na loko ku ri lomu tikhampanini lomu mintirhweni va endla swona van'wanyana va vona mi kuma ku loko ku fika nkarhi wa lunch i ta fika a hoxa voko aka swakudya swa vanhu van'wanyana ku hava na siku na rin'we kumbe yena a taku a fika ku hayi a hi dyeneni va-photo kumbe hayi khomani laha mi ngeni yena ya xava swakudya hi dya yena i dya swa van'wanyana i nghenisa ku avokweni ra van'wanyana va vona hi lava va kuma ku swigalani swa kona lomu tikhampanini to hambanahambana loko ku ri na tifriji leti ta tikulukumba hi lava va fika va endla va yiva swikhafuthini swa van'wanyani va dya loko n'wina mi ri ku tirheni yena i ta ya kwale swi tshama kona swakudya kumbe a khixini kumbe a katini tanihileswi va swi vitanaka kantini lava tikhampani i ta fika a teka swikhafuthini swa vanhu van'wanyani a dya loko a dya laha loko ku fika lunch n'winyi wa xikhafuthini i ta ri laha a rili ivi yena miyela ku hwini ma twisisa. Mi kuma ku swin'wanyana swigalani lesweswo mi kuma ku vo n'wina xi mi tsonga ngati loko mi ya ku phapha munhu a ke 10 room munhu a ke 15 room hi yini hi ngati ya